Adekak na Apollo na Okumi ojena da kwape atutu Referral Hospital ngisi da kope kwa neja itomo kada loda Acuuma nuda itosoma ukanuda Inwaki itunga ido da kirongisi da ike unto balate da ebe Adekak ngisi da kope kwa na ikarlude doltosi kanyape mamete da ke da Acuuma na ka x-ray nepe ke da Acuuma na da scanning Acuuma na ka x-ray nepe ke da scanning ngisi de bala ide ba pode Emunar usage unu karlo ilukumni are ke de itomo na kanyauni ido kope kwa na Acuuma ngisi de sala kinti petete da Adekak omame da ibore yeni swamai Dr. Simon Oluka lode polokinta Adekak na tuturi ngisi da itoko kungito bala da ebe atamata kesi ruanapu ai tijeni nikine ngare no konepe kede riongotele ya itera kirono da ngaleu konya nude echa ete ngisi da mam etakanuntos Nginda kwap ageunu okaro miniare ke ditomona kanyauni itama halimono kine riongotela ngaleu aponu dune anyana sirwa napu isumunu kine teda duchu bibune konai aite mokin konye tonlolo iringa ingangai kesi abunera soma ununguna erokobere riongotela pugani todo likina apesi sumune na aite mokini x-ray ada da bore ne bake scanning ejado pena Emunar na furo idope ni soma ito soma iso era ndidi ene beta somu Adekak ka le do that baki tom na kan yemuni wendu kwa nchipaki na scanning itungale de bata kaisa kanyare omwanu na Acuuma Patrick Eko lode rae chama nelo sisi temula tuturi ngesi da chamuli ngesi de obala da ebe kwape ngarenok atama kesa enero so da tatamini kine district epone akirokano actually enera sa kiro me punui me kamera kede extrema sina tutu o meeting silu bijana kina de sine kere nera na kwangen nara tupitos ije tenelo kotunga mina bara do muni chetungeneni ijo kare fo x-ray ame peralosite nara memedenyo mameti kapun abuni Adekak no mune be do muni free services akai Adekak ane olokebe era ni ngos na people o meja Adekak na tutu konyora Adekak na busani ka jawdu keda x-ray machine ikota ile papugan noi agara no district no ministry lo health anyu nebe enaikino atuturi Acuuma na Inwaki akojo no ebele bela Francis Adongara ki nada raya community monitor ngisi de bale ba pugan ngisi de koto ruru Adekak na tutur nada bokiti da itunga luda ipuno ya natarari no teso kere trone kamera kede atutur hospital ajautu kede x-ray machine na mama somai ribore ni sumi kite tunga kere do mama ya alama ne pepe kada na pakena no anata kwa perar na Referral Hospital epona lepera Adekak na Referral Hospital lama musike de x-ray machine orai na isavinga itunga luipo Rebecca Mongin na ipolo kinte riongotelo ko Kumi Citizens Network for Development riongotelo alo itemo kinita kiroto na ada iri amunikana kanoda etamtama kirono alangiru na amamsu na Acuuma na Adekak ngisi de bale be pote kese inyiko kinita kiroto na ade woro kalo uni saha wanyu nube akiron itamata masani losi bogosa ipo ikini nepepe kedingare no kono district anyu da bonbe epone bani yata kilora gangat na meja Adekak na tete ringara kini Adekak kalo jasa Adekak na wanyu nube bunite kesa duni jana kinele kodo sikesi Dr. Emmanuel Ongalo lode polokinit no da ngale o district aloko Kumi ngesi da bale be ni da ngesi aswama gogo nguno anyu ni da ebe epune da juka na rakai buapa na kina kiro no da na kine district Acuuma na ka x-ray nepe ke da scanner. We had contacted Ministry of Health during the minister's visit to Kumi. They actually visited here, and one of the key issues raised to them was an x-ray machine, and they promised us one. They are going to procure through Ministry of Health. Maybe what you have to do is to follow up, which I believe I can do that in my visit to Ministry of Health and find out how far I've gone with the procurement. But an x-ray machine is very, very important for us as a district and the hospital, just to ensure that we have almost all the cases which are an x-ray handled within the district and avoid referrals which are necessary. Kanuka TV East Martin Opolo Kumi District.